Jugosloveni su ne samo najjača grupa stranih radnika, već je 2/3 među njima visoko kvalifikovano. Zaista, kaže dr. Schmidt, za njih uopšte nije lako naći zamjenu. Koliko je zapadno-njemačka privreda zainteresovana za naše radnike, govori i podatak da je prošle godine u našoj zemlji organizovala 10-ak centara za stručno usavršavanje zainteresovanih za posao u Saveznoj Republici. 1971. godine ovamo je doputovalo 65.000 Jugoslovena, lani 40.000. Očigledno dolazi manje, a zahvaljujući akcijama sindikata i Zavoda za zapošljavanje, izvoz radne snage odvija se organizovanije, mada se još nijesmo potrudili da naše ljude potpuno oslobodimo mnogih neprijatnosti koje sobom nosi život i rad u stranoj zemlji. Jer koliko se oni brzo prilagođavaju njemačkim radnim navikama, pa čak brže od ostalih gastarbeitera nauče jezik, toliko se sporo mijenjaju navike u mnogim zavodima za socijalno osiguranje i drugim ustanovama od kojih naši ljudi traže savjete i pomoć. Iako su, na primjer, iz godine u godinu dolazili kod svojih na odmor, dugo je trebalo da se ozbiljnije zainteresujemo za uslove života i rada ovih ljudi, koji su silom prilika morali da potraže posao van granica svoje domovine. Sada smo u prilici da sa zadovoljstvom konstatujemo da sve češće delegacije sindikata i drugih službi posjećuju naše ljude i njihove poslodavce, da smo međudržavnim ugovorima obezbijedili njihov bolji tretman u stranoj zemlji.